Shubor Nakashlem Jong Nong San Hima. Ka Hanyu Drab Integrated Territorial Organization Nongba Marshallong Unit kabahap hapo ka jingpe jingkmi jong ka Hito Southwest Castles District. Hakalai podari unai wing arjar pesau keladang yai peteng biang hakabansa miki kot link kedop hakabalai selok ru bat kipat ba halor ban persya ya ka jingpen kiu bai thang boarding electric da ka sorkar bat nak leng kipat ba ru kila penpau ba kila long kibala kloi ban ya mi pat ba hakanu ko por ban penpau ka jing persya halor kani ka jing themu. Kuman chukudo hangni ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission hak art pesau tari unai wing arjar pesau kala penmi ya ka hukum hak bedai ba ka jingpen kiu ya ka bai thang boarding electric kabala kata shikadai e ikinong shong shnong gejala nak menta usnam arja arpesau arpesan kabadai nadu kashitarik uyayong arja arpesau bat kumta nagaleng gaseng hito kala dawa naga sorkar baka deban penjarino daga section 100% jongke Indian Electricity Act arjar lai hakaban pensting ya ka bai thang boarding nak benta kipat ba kiba penankam hagi ying gisam katkum kani ka hukum baro kipat ba kiba penankam ya ka boarding hapo ka arspa unit kin haban siu ya ka bai boarding hagi khandai sin siu kaban sedang nadu ubnai no pra arja arpesau bat kani kan trekam tang nak benta ki bathang boarding hagi ying kisam bat om nak benta ki bathang hagi jaka pentrekam niki karkhana nagleng kaseng kala dawa ba sarkar jala ka deban pensangi no amado de ka hukum ka bolong ka jingban be niki pat ba bat penram juru halor ka jing pha siu bai thang boarding electric byang jong ka sarkar jala ki pat ba nadu ka shitarik ya yong arjar arpesau Arfau Tirik Urisau Arja Arfau Kementerian State Electric Regulatory Communication Kepenmi ya kehukum bansiu baiklah jong usnam arjau arjar pesau arjar pesan kabadai nadu kaciterik oyong arjar pesau katkum kene kehukum barok ni kinong thanglat kiba pendon kam hapo arspa unit kahap bansiu susu kabailah kendai sin siu ha kabasdang nadu ubnai no pra arjar pesau kane katrekam tang nakabenta kiba thanglat haying bat nakabenta kiba thang ya kajaka tirai ne ikarkhana kane ka hukum kaban kia ya kinong thanglat ying bat ngi dawa na ka sarkar baka dai ban penjari ya ka section 2% jong ka Indian Electric Act arjarlai ban posting bailat ya kinong thanglat haying ngi dawa ya ka sarkar bakan pensanga mardor ya kane ka hukum kahito ka peremjur ya juru ya kejing patiu bailat biang halu ka citrik ya yong arja sau ngi dawa ya ka sarkar badai ban sangano ya kane kejing ban beng ya ki pajba bat perkhat biang ya kane karai hapsil lai ja ye ngadi akran ha yes dong ketum ke unit kayat ye semut lare beniamap yengal ong tade masuk karno ya bu karno ko masjid mestar ka we teng percang kita tinggal kita mestar ya kalau pak ni ye wa kata ka kiachbon kata kan bam fi sibune tinggal sistem bu so te kamhahi bu kren nam ta kana masuk bu lare bu so bu chen ala wada khana wa ka lari lai hajar khatas pak sebenarnya kacung nan so penot kam tan penot kam ni kamanda cai hadu kata den su kali hatar lada ya ka unit kayat artikelong lada kai trilang nam tak long semua sepunda muang kloi benya ceng nam tak Sipet ba. Lahabu sisakan bu tadi kasau te. Kabumut kong sin pau te dosnya. Buka bayalat syakakau di piji kecani kene bunyi bodin lem bunyi cirlem bunyi pensapkan lem nang nong ada pecah desa